latest Madaraka. Yes. Majuzi tariki ĩmwe mweri ũyũ. Yes. And it was historical as can be. Tondũ gũtirĩ gwakorwo na hafla ta ĩyo kũu mwena wa Wajir. Gũtirĩ gwakorwo na igongona rĩa mũthemba ũcio that side of the country. Yes. So it was a spectacle and a wowing thing. Anto yoro cio atwena Uncle John wahianyo. Na nginya mũgathe kũu akiuga arĩ hanini gũita rĩithori. Ona gavana wa kũu nĩ arĩcarikirie. Nĩkũ ihũrĩrĩrwo nĩkĩ? Nĩ rĩciria rĩu. Rĩati nĩ twaririkano. Na magĩkiuga nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ. Wakorwo gwĩ kĩndũ kũu rĩu gĩkĩrĩra wega rĩ. Ngoima ciao nĩ ngamĩra. Nĩyo ngoima kũu. Ngamĩra kũu rĩ. Mũracio mũtatĩra rĩ. Angĩhũra ngamĩra cithiĩte o kũrĩa kwa Mũthoni rĩ. Mũndũ ũcio nĩ atĩkĩrĩkaga na kaneo kĩ mũirĩtu. Rĩu ngamĩra kũu rĩ. They are very revered. Ona mũndũ gũtonga amenyagwo na kĩ na ngamĩra. Ũguo ũrĩa wĩna ngamĩra nyingĩ noguo wĩna uge wa indo kũu. Tondũ ngamĩra nayo ndĩrĩ raithi. Ngamĩra nĩ kinyagia nginya Rũcang'i. Milioni. Yes. Eka cigoro atĩa? Milioni. Ai, icio atakĩrĩ mathaga. Na meni. Mita. Nĩ gwakinyia mita. From around 500,000 there. Cigoro ngamĩra. Yes. Nĩ ciagĩa goro ici. Goro. Ngamĩra no ĩkinyie mita. Nĩkĩ ũrauga? Ngamĩra gũkũgũraga propose gatarĩ kaũthĩku ĩmwe oturendini. Ngamĩra na ngari ya gathemba no mũhorani. No macenjanie ngari na ngamĩra. Akuagwo kũngũriku. And you see ngamĩra ciendetwo mũno kũu arĩndĩ tondũ mbere ndaya yanyua maĩ rita rĩmwe nĩ ikaraga piũ ĩtegũbatara kĩ maĩ mangĩ nĩ tiragia kiangasi. Nyuki ũhiũ witũ wa rũgongo ng'ombe ĩtindagia mũnithiki ndo. Rĩu ngamĩra ikunda rĩmwe nĩ gũikaranga. I don't have the exact statistics no nĩ ikarangaga we tondũ nĩ ĩrĩ iguku rĩrĩa rĩstoaga kĩ maĩ na maguta ma kũmĩ keep going. Rĩu President Ruto nĩ akĩirwo ngamĩra igana rĩmwe. Ndaiguire gavana akĩaria hĩndĩ ĩyo ya Madaraka Day. Na nĩamenya ngamĩra igana rĩmwe rĩ President ndangĩheo mĩgoco. Aca nĩ etherwo iria njega. Koguo nĩ Rũcang'i na kuna. Icio nĩ mita cigana? Igana rĩmwe. Nĩ akĩigwo tana wa mũthuri. Ũtana wa milioni igana ciĩ mbia. Na ũgĩtuĩka I don't know how official that was. County government ya Muthoni. Yes, that's the letter. County government ya Wajir. I don't know how authoritative this is. Nĩ ethaga ataramu. Ngamĩra citikuĩtwaragwo nĩ mũndũ ene. Nĩ iria ataramu madirana kĩ onacio moe nginya ku communicate nacio. Yes. Oguo itingĩrĩithio nĩ anybody. Hapana. Ti atĩ to nĩ ũrĩithagia tũndomba na wĩciria nĩ ũkũrĩithia ngamĩra. To nĩ ũrĩ tũtũrũme hao ũguo kĩnarĩ. Wĩciria no ĩhokerwo ngamĩra. Nĩ gwethagwo andũ agũcihanda na ndiĩ makinyĩte ku. Maita marĩa maingĩ cithiaga o kahora. Gwĩ ithiaga na magũrũ. Na ndigwĩciria rori no ĩkue nyingĩ turera. Igana rĩmwe nyamũ igana rĩmwe rĩ. Anenesi rĩu ethe turera ta 10. Thereabout. Na rĩmwe no mauge atĩrĩrĩ haya bana Shali wa Ruto batea sisi mesi mbili tutakuwa hapo nje. Cihũrwo kuma Wajia. Wega. Nĩ mahũraga. Tondũ mwĩranĩri wa botano ũyũ augire ngamĩra icio cia president ikadeliver at a place of his choice. Rĩu nĩ mathiĩte na baro ũguo mera haye ngamĩra ya Ruto bana ya mtu ukiguza unajua ngamĩra yule sisi alibenda ngamĩra sana. Sasa hii tunobele
anapeleka mpaka kwa Gasongo. Makoni haye ngamia mingi zinapeleka wapi? Sasa napeleka Gasongo. Ngamia na kioli eta watia. Eta gal. Gal. Sasa iko gal. Gal ba haraka gal Gasongo. Gal tutam. Sasa napeleka ngamia ya tutam. Kama ya tutam. Aye lakini mimi nauliza wakati leo sisi libatu ngamia mia moja tukambua tupeleke Gasongo. Kuna sile tulitumwa ya Gindigi. Ucho dia yule tareiro. Bana unajua sasa wanasema ukipatia Gasongo mbea Giriki. Ndio tiro lile gathejo. Sasa wakati Gasongo anashija moja anatea Gindigi bafu. Ama wanakula nundu pamoja. Nundu unakula pamoja. Wala magiria na igukuwa na yukoine nimeta na wamuno. Sasa nabiga bolo bolo. Abu begia George tulambua contact baso nani. Ejo no anayanira muruwe. Todo iko kireho mucie. Begia George ambia sisi iko junction. Sasa sisi anakuja sana. Garibu anafika Garissa. Ulisa kama nataka sisi naendelea ama nabelekea wao bana yao ile. Wao yuko shamba taita ama wapi? Sasa hicho dogo yatwaliro pucie kule ya Sugoi. Kama Sugoi maambia kabla maga naisha. Todo no ivira ukahora ikiriaga. Na ikararira. Na wakati anasaa hiyo baro yake. Aye. Ahmed aba. Batia mimi Ruto. Sasa ulikuwa unataka aje? Unajua sasa huyo ni rais unasema. Bana sisi tumetuma ngamia ya Ruto. Bana wewe songea na mtu mwingine. Haba wewe mwenye ngamia wewe. Unajua sasa kama umetuma kwa mheshimiwa rais. Bana unisa. Ngamia wakati gavana anasema Abdullahi. Nilisema wewe ama Ruto. Unajua huwezi kupigia rais hivyo. Ndio maana nimechukua kwa niaba yake. Bana wewe hivyo anapigwa namna gani? Hapana, nipe message yake nitamfikishia. Bana message geko ngamia. Unatakaje? Ngamia yake. Mimi kwa ngamia yake nataka maambie baro na kula mzuri. Weka ya line. Sasa umefika wapi kwa saa hizi? Mimi sasa yako junction hapa. Iko mahali na aliko Mbesa. Hiyo ni junction ya wapi? Wala junction ya kutoka hapa wakati ukaenda baada hii anatokea baada ya Lamu, lakini mimi baada beta hiyo nataka kuja Ukambani. Sasa hiyo ni county ya Garissa ama ni county ya Tana River? Ndio anamaliza Garissa. Wala uliza maswali mengi wewe Ruto. Wewe Ruto, nimekuambia utanipatia hiyo ujumbe nifikishe mheshimiwa. Wewe George, hayo wewe Charlin. Wewe Charlin, niko kwa ofisi ya rais. Bana ulisema sasa kutia ofisi nataka rais. Sisi iko gamia yake na batona governor. Nakuja bolo. Nataka ongea na yeye maambie bado safari iko mzuri. Hiyo ujumbe nitamfikia. Sasa wewe nani? Mimi ni mfanyikazi wake. Ya Jobani? Hapana, ya ofisi. Ofisi gani? Ofisi ya rais. Sasa wewe ndo Gindigi? Hapana, huyo ni naibu wa rais. Sasa wewe naibu ya nini? Mimi sio naibu, mimi ni mfanyikazi wake. Wewe Gachagua? Hapana, huyo alitoka. Alitoka kaenda wapi? Ako umumu tu. Sasa anajua mambo ya ngamia? Hapana, sasa hiyo ni mambo personal. Sasa wewe ndo Sifuna? Huyo ni senator. Anasema yeye ndo Sifuna. Sasa mnafikiria wewe. Sasa na wewe ngamia wenyewe wanauliza nini? Mimi nimekuambia ujumbe unipatie nitafikishia mheshimiwa rais. Kwa nini? Unajua ngamia bana ujumbe? Ngamia kitu special. Kama sisi natumwa ngamia, nasema naongea na mwenye ngamia. Ahmed, nimekuambia
huwezi pigia tu mheshimiwa rais hivi hivi. Sasa wanaambia hako na kazi mingi ya kufanya. Wanaambia mimi kama nani? Maya feri mutawala yalawa. Sisi naambiwa belekia Ruto. Hii gamia ya tuta mbaru one time. Na tukambua tukifika bado kwa gate siingie mbili kwa sababu ya tuta. Sigire yire. Sababu ya tuta. Sasa hii mtu nukuja hapo mtu ya one time wana biga simu nyingine. Ahmed, ukifika Eldoret town unipigie tena. Eldoret Nitakwambia vile utafanya kutoka hapo. Utakuwa hapo? Nitakutumia watu. Watu gani? Ambao watakulaki. Tukua Eldoret takuwa kilomita ngapi na bagisha? Sio mingi sana kutoka town. Bali? Sasa Ruto tutamkuta. Ambia Ruto anipigie. Utumeandikiwa barua hapa na gavana. Barua yenyewe anasema wake sana ule Samuel Ruto. Huo ndo sisi tunabatia. Ugathero amuhurire. Ero na mamu vati. Ero eka muligo gake kevara. Tuko game yake 100, tuko wafijana 6. Tunakuja hapa. Eka mimi Ahmed Ismail Abdulrahim. Eka Isaac. Eka Ahmed. Alafu eko yeye anaitwa. Sasa sisi wote 6 tunakuja. Naambia anatuma ya Mira. Oya kwa makipa abisi dhafari ine. Sababu sisi tunaanza na base ya gamia. Gamia kichoka, tumechoka. Bakala alirira. Na tulikuwa naulisa. Tunaweza pata garaoni. Garaoni ya kazi gani? Ile gamia iko mbele tunaweka garaoni watu wajue ni ya Ruto. Hapana, hiyo haikubaliki kisheria. Haitawezekana. Na sasa kama gamia ya serikali? Hapana, hiyo ni mali ya rais binafsi. Gamia ya Kenya Police. Gamia goshe ikireo fara. Acia ikinyirie mugathe no tugakiona mbica. Akoro iguthie gwa Kasugo ire. Cigakinya githurano gia Karau gikiriku. No naguo orio cio ri. Andu mathi kundu ire ndu maitibangago o gibango kuringana seniority ya mundu. Magiro kanya mumange tunengera na Ibrahim. Ono ko no migomba. Kai kana yake akeheo migoma. Agora dai keheo gamia. Nao. Masi umira cina munene wake ri. Ya kinyero ni ruiteki. Let me not give that example. Kera na mota wani. Yeah, ambia sisi na gosha.